Pole kire para baringe kite na mutino yo. Ngana kona ati onde boridi bandike ribeti tena mbere guchunko na kaumoka yuko kemutiacha na mubiachara renkuma kiambi matanka ora okurentu kwa Jumatatu na ndi seneta wa kaunti terakanidi mwenda gatayano reti buridi ba kuri kyo chunko ni boba teotonyerwa nikira kyomba kubangaratania katayari wagiguke kiambi kina byure bibinge birabibatere ndi kwa tamachokyo akwara kendera kulungetenja kwa kiambi kuboreria Nanjeu Anthony kathenya tete na mbere na kuthingatira ronoro kumanja kwa matanka Karen Nairobi. Kagita kala polisi kuma gitengo kia DCI thete na mbere gusonko na giko kia Muringi biashara olale nkuma kiambi matanka seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gatayani aulitie polisi no kuthithio sonkoni bobo na njirele batelie na gutigera gutwa gutonyera kuthukangia family ya Tharaka Nithi na family ya Tharaka na family ya Kayongo Spasi thaini nkwaragia na thanta kiriero na mwekurugira na riwagina bothe ndaberi tumirie tunenkera thirikari nafasi barutho uchunguzi bamenye exactly kila kia upakura mwana wetu tutikwenda element ya ni compromise kana ntetechie na shonde job turenda thara investigations itena any alienation ya no tutareko turenda ukweli na tumenye exactly kila kia upakura mwana wetu kutena any bias na DCI na baru wange bonde ngwitegia nto well trained professionally trained na ngwitegia report ye kaume munde kana ile kauma kagita kada kauma no tukemenya kyakyo bakura mwana wetu i report acceptable kiri both parties na ni romba yetu ngwitegia data trust na body baba kurodo chunguzi na nto trained and professional with the report ni kauma na yatu acceptable kiri ile family matanga na chore bonde na Tharaka Nithi na Kenya mzima. Kulingana na seneta Gatayani kuke matanka negetigite bile bingi na bile batele gusokua na wirigiro atikire muthia usonkoni bobo kaumo kagikuke matanka gakethiro gakimenyekana nonto muntu miaka 50 muntu very young muntu very serious na muntu wai na inya nonto ntwire miaka no yonda menyete matanga kuma omuzere kitate yezango ndara kwa matanga mamete sibitari so ndatuinicho ndantikwenda guspekulate bwimbi kumurete katunengere polisi nafasi bamba guchunguza na watu nengere report. Senator Joe wa kaunti ya 13 na uria kwalagia kagita kala thiungirite nja ya matanka gukinya pole jiae kirinjeno aliuga matanka ole basindanaga nawe mwaka wa 2007 kile gite kia mujume ethiritwo wa kiguni kinene kile kariba kaunti ya Tharaka Nithi muno kile gukire imwana na usinse mitole ya ntobaingi gwetukira iwanda biae Kiambi arari bigger than life maisha make mara kinya kurugia maisha make nonto mwana yo my young brother kinya ke muyi Kiambi aruthete di network nene muno kinya kuthondeka ritwa ke muntu nkuririkana one time twarongi giteke mujumbe na matanga 2007 lakini tinga takuruka matanga takuruka na intakuruka lakini kuimanyiri wamana kuwa wetu matanga nonto nyunta ina Kenya ko wana matanga jiran support muno tatu wetu no una tutira nanwe machanga chokarula network nene muno ya Kenya industry wacho Kenya workforce kana ntubra matanga mwete ko absorb Kenya maishani make wera industry make maruthete na bangi muno baketha Batharaka na Tharaka Nithi so imuntu ware na tachire muno krianto na choka kire campaign chiake chia kureta kinya munyo gutasoga kana kandamu yoto weta nguso muntu bwana kashikoro birere bro ngiri antu Batharaka inu yonde ni product ya matanga ajiro akithomithagia antu na no aratia Kenya mburi kinya munyo kuguro thairo Kenya mburi no into no Kenya mburi Tharaka so imuntu rieto ya kere gatura miromoni yantu ki mathogani mantu kagitakala ya muno na ture mugongo wa Tharaka Nithi itukugo tunyirito muno na muntu no wage kinya migambo ya kuwa bora matanga tutigagite no ntimantu makwithikira muno saidi kuma muji muneno Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya.